Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Sebuah bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia terkena serangan langsung roket Hizbullah pada hari Senin. Petugas penyelamat berupaya mengevakuasi di tengah puing-puing yang berserakan. Pasukan pertahanan Israel, IDF, mengatakan sekitar 7 roket ditembakkan ke arah kota. Pertahanan udara mencegat 6 proyektil. 1 roket mengenai bangunan tempat tinggal. Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di seluruh Israel Utara pada hari Senin. Pasukan pertahanan Israel IDF melaporkan telah menyerang sekitar 150 target fasilitas Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan selama 24 jam terakhir. Target yang dihantam mencakup bangunan militer, titik peluncuran rudal anti-tank, kerja serta saudara pusat komando teror. Kota Tire di Lebanon Selatan saat ini diselimuti asap tebal dan debu akibat gelombang serangan udara Israel. Ledakan besar telah meratakan gedung-gedung bertingkat di pusat kota dan kawasan pelabuhan, meninggalkan kepulan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Serangan di wilayah sekitar Tire, termasuk di Hana dan Maraub, telah menewaskan sedikitnya 11 orang dalam 24 jam terakhir, termasuk warga sipil dan anak-anak. Militer Israel saat ini tengah menggencarkan serangan darat di Lebanon Selatan dengan target utama menciptakan zona penyangga yang masuk puluhan kilometer ke wilayah kedaulatan Lebanon. Israel klaim ratusan pejuang Hizbullah dilaporkan terjebak dalam pengepungan total oleh pasukan Israel. Dalam serangan darat ini, saudara, menewaskan 1 tenaga medis dari Palang Merah saat ia sedang bertugas. Sementara itu, saudara, rekaman video terbaru menunjukkan helikopter militer Israel mendarat di helipad rumah sakit. Evakuasi medis udara bagi tentara Israel yang terluka di Lebanon telah menjadi operasi rutin di Rambam Healthcare Campus Haifa seiring dengan meningkatnya intensitas pertempuran di kota strategis Bin Jbeil pada pertengahan April 2026. Setidaknya 8 tentara dilaporkan terluka akibat serangan drone bunuh diri dan pertempuran jarak dekat di Lebanon Selatan. Pemimpin Hizbullah Naim Qasim menolak rencana pertemuan pemerintah Lebanon dan Israel yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat hari Selasa waktu setempat. Pertemuan itu rencananya akan dihadiri Duta Besar Lebanon dan Israel untuk AS membahas penyelenggaraan negosiasi langsung antara kedua negara. Qasim menyebut upaya negosiasi itu akan sia-sia karena pasukan Israel mengintensifkan serangan mereka ke Lebanon. Pembicaraan itu juga adalah taktik untuk menekan Hizbullah agar melucuti senjata mereka. إذعان واستسلام وتجريد للبنان من قوته. نحن ندعو والفرصة لا زالت متاحة إلى موقف تاريخي بطولي بإلغاء هذا اللقاء التفاوضي. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan pertempuran dengan Hizbullah di Lebanon terus berlanjut. Meski Israel dan Lebanon dijadwalkan akan bertemu membahas gencatan senjata di Washington DC. Netanyahu bilang pertempuran berfokus di wilayah Bin Jbeil yang menjadi titik strategis konflik antara Israel dan Hizbullah. שגם הם יקבלו אותה, אנחנו לא נשקוט עד שנחזיר להם את הביטחון. וכמובן, הלחימה נמשכת, היא לא נפסקה, היא נמשכת כל הזמן, ואתמול היא התרכזה וגם היום בבין ג'בייל.
Saudara Perdana Menteri Inggris menegaskan negaranya akan terus menjauh dari perang Iran karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Inggris menyebut saat ini sedang bekerja sama dengan mitra untuk memulihkan kebebasan navigasi di Timur Tengah. Komentar Starmer muncul ketika militer AS mengumumkan memulai blokade semua pelabuhan dan daerah pesisir Iran Senin kemarin. Langkah ini membuka jalan bagi konfrontasi karena Iran telah merespons dengan ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia dan Teluk Oman. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Di sisi lain, Saudara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Eropa lemah dan hilang kendali. Pernyataan ini dikeluarkan Netanyahu di tengah meningkatnya kritik Eropa terhadap kebijakan Israel di wilayah tepi barat dan Lebanon. Netanyahu menyebut pihaknya berperang untuk kebaikan. Ia juga kembali menegaskan janjinya untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. שטייסי חיל האוויר הנועזים שלנו וטייסי הצבא האמריקנים יגנו כנף אל כנף על המזרח התיכון, על ישראל, על ארצות הברית כמובן, ועוד דבר, אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת lacet lemilkhama lemana to. Saudara, maksud hati ingin membangun bahtera keluarga bersama pujaan hati. Namun naas, ternyata pria yang menikahinya adalah seorang perempuan. Ulasan selengkapnya usai jeda.